ja znam, vi ste mi juče kazali, da vi praktično nemate ništa zvanično. Međutim, ono što ste doznali u štampi, u medijima, te odluke, imate li neki kratak komentar na to? I hteo bih da pitam, kako se vi osjećate ovde? Mi smo primetili i da policija tamo dežura i to, imali potrebe za tim, zašto, ne znam, eto. Pa, ne treba mnogo pitanja staviti u jedno pitanje, nego ići redom. Što se tiče tih odluka Svetog arhivskog sabora, koje ja još nisam dobio, ali koje sam saznao preko medija, one su, kao i one ranije, Svetog sinoda iz februara ili Svetog sabora iz maja meseca, potpuno neustavne i nekanonske i protivkanonske odluke koje za mene lično nemaju nikakvog značaja. U početku ja sam govorio i pokazao i rečima i delima i praktično da sam za jedinstvo, red i poredak u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zato sam i prihvatao te nekanonske odluke, iako se sa njima nisam slagao, jer slaganje bi značilo da im pridajem kanonsku vrednost. Neslaganje je svedočanstvo da one nemaju tu kanonsku odluku. A prihvatao sam radi toga višega cilja, mira i jedinstva u Srpskoj crkvi. Mislio sam, očekivao sam, da će i vrh crkve, dakle taj vladajući aparat, sinod, imati slično mišljenje, sličan stav, da nam je cilj zajednički i jedan. Pokazalo se da nema kraja njihovim odlukama, njihovim sankcijama koje poduzimaju. U toku leta više puta je donešene slične odluke, nekanonske, neustavne, kao na primjer zabrana boravka na Kosovo i Metohiji ili progon sa Kosova i Metohije, zabrana duhovne brige za svoju duhovnu decu, zabrana sveštenog dejstva i tako dalje, bez ikakvoga osnova. Odgovorio sam Svetom arhivskom sinodu, a i za Sveti sabor, da te odluke od 13. septembra, kada sam prvi put izjavio da se u buduće neću povinovati nikakvim nekanonskim odlukama sinoda i sabora, od tada je u stvari i da sam ja kanonski episkop eparhije Raško-Pribojske doživio ili do validne presude Crkvenog suda koji bi bio vođen na jedan regularan kanonski način i proces. Za ovih 9 meseci nikakav proces nije ni pokretan, ni vođen, niti ima presuda. Imaju samo odluke koje se donose glasanjem, da se ne radi o crkvi, da se radi o nekoj narodnoj skupštini. Očekivao sam, ali tu zabranu o sveštenom dejstvu praktično sam poštovao, da im ne bi dao povoda za nešto dalje i gore. Iako sam rekao da se ne povinujem i da ne prihvatam povodu, ipak nisam služio 2 meseca. Očekivao sam da se na sabor, kao što je u odluci rečeno, do sabora, da se na sabor ta stvar razreši, da se vratimo na početak, da vas postavimo poredak u Srpskoj crkvi, kanonski redovan kako treba da bude
i očekivao sam sabor. Na sabor nisam pozvan. Na sabor nisam pozvan. I umjesto da se to pitanje na saboru stavi na dnevni red, da se episkopi izjasne po tom pitanju i da sabor donese jednu normalnu odluku, oni su krenuli da popunjavaju eparhiju Raško-Prizrenske. Postavili su za episkopa našeg vikara Teodosija Šibalića, dakle, pored živog kanonskog episkopa, oni postavljaju drugoga episkopa. To je takav kanonski prestup da i oni svi, i on po kanonima zaslužuju lišavanje čina. Kada sam to, dakle, saznao opet preko medija, onda sam hteo i praktično da pokažem da sam ja zakoniti i kanonski episkop. Otišao sam u svoj manastir, jer cijela eparhija Raško-Prizrenska je moja, moj manastir Duboki potok, i uslužio svetu liturgiju. Znači, zato ste krenuli iz Šišotovca? Zato sam krenuo da prosto praktično jednom se pokaže pred očima cijelog sveta šta je suština problema. Jer verbalnog razgovora niti je bilo, niti dalje može biti i dokazivanja. Jer oni, i onda u odsustvu mome, oni su doneli kasnije i tu odluku o raščinjenju i šta je znao sve ostalo. Za mene te odluke od 17. septembra, od 15. septembra su neprihvatljive, neprihvatane, nepunesi za mene nemaju nikakve značaje. Ja sam i dalje ono što sam bio, episkop Raško-Prizrenski, nisam se ni od koga odvojio, ja sam i dalje u jedinstvu sa jednom svetom saborom i apostolskom crkvom, u jedinstvu sa svetim apostolima, svetim ocima, vasenskim saborima, sa svetim Savom, vladikom Nikolajem, ocem Justinom i svim ostalim pravoslavnim hrišćanima koji poštuju taj zaista crkveni vekovni poredak. Ko se odvojio od tog principa, neka vidi sam ko je i gde se nalazi. Sinoć ste, nezvanično smo čuli, obeležili 50 godina monaštva. Kada ste se zamonašili i gde? Može taj podatak? Naravno. Upravo sinoć, 20. novembra 1960. godine, u manastiru Ćelije od oca Justina primio se monaški čin. Nakon 50 godina od Sabora Srpske crkve dobio sam, dakle, na poklon raščinjenje. 50 godina službe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je na taj način obeleženo i nagrađeno. Gospod zna šta sam ja 50 godina radio, zna i radi čega sam po njima lišen episkopskog čina. Pred Bogom i pred crkvom, pred mojim narodom, mojom pastom, ja sam i dalje kanonski episkop eparhije Raško-Prizrenske i to ostaje. Se vraćate u Šišotovac? Ne, tamo više nema mesta. Kuda ćete? Pisati gde ćete. Pitat ćemo zašto, kuda ćete? Čuće se. Dobio sam juče netraženo pratnju policije koja me prati, suda i čuva. Evo, cijelu noć dežura. Sad će me prati dalje do Beograda. Možda da me tamo predadu, jer čujem da je podignuta krivična prijava i da mi sledi hapšenje. To je ministar nešto najavio, ali ne znam precizno šta. Tako, vidjet ćemo i to. Nek se i to upiše biografiju vladika Artemija, Bože moj, i zatvore za ljude.
Ili se bojite hapšenja? Pa zašto da se plašim? Ja znam da ne postoji nikakav razlog, a da li će to biti nekome uverljivo ili će imati neke dokaze za moje krivice, neka pokaže ako imaju nešto. Kaže, uzurpirao crkvenu imovinu. Čime? Gdje sam to uzurpirao, šta sam uradio, poneo manastir Debelog Oca na leđima. Narod je malo zabrinut, srpski narod je malo zabrinut vezano za sve ove događaje u crkvi. Šta mislite, kako da, što je način, rešenje, kompromis, ne znam ni sam kako da to nazove, da se sve slegne, da se smiri? Rešenje uvek postoji, kako je govorio sveti otac Justin Ćelijski, postoji izlaz iz svih bez izlaza, a to je pokajanje. A pokajanje znači povratak sa krivog puta. U konkretnom slučaju znači anulirati nekanonske odluke sinoda i sabora. Posjeti stvar kakva je bila pre 11. februara, a ako ima krivice kod Velike Artemije, nek se vodi regularni sudski crkveni kanonski postupak. I onda, ako se to dokaže, onda se donese validna presuda, jer tek poslije te presude ja prestajem biti to što jesam. Te presude nema, niti je pokrenut postupak. Takozvana optužnica koja je u maju podneta Saboru za neke kanonska odgovornost utvrđena. Ništa nije utvrđeno, jer nije se pružila prilika da se čuje i druga strana koja je važila čak i u starom rimskom pravu i koja je važila danas u celome svetu. Čak i u Ustavu Srpske crkve stoji izričito, niko ne može biti kažnjen ni jednom crkvenom kaznom bez prethodnog saslušanja, to je bez davanja prilike da čovjek odgovori, da pokaže ili pokuša da dokaže svoju nevinost. Odnosno, nevinost se i ne dokazuje, nego krivica se dokazuje. Teret dokazivanja na njihovoj strani. Nigde nisu dokazali ni jednu moju krivicu. Jer nije bilo procesa u kome bi se to pokazalo ako ima ili ako